خواستند که در تمام شهرهای فدراسیای روسیه همین مرکزهایی که باید کشوده شود کمک میکنه برای مهاجران مهنتی و حاضر بلیت هستی نفرهایی که میخواهند خریداری کنین بلیت شما بدروین پروسا بلیتونه بخرین در همون واتساپ چکتونه روان کنین تمام برادرو. السلام علیکم به همه نفرهایی که همه روزا ویدیوهای ما را تماشا میکنین. تماشابینان عزیز و گرامی قدر یک اخبارات نو با معلومات شما میرسونیم بعدا با سوالهاتون جواب میگردونیم. فراموش نکنین که در کانال ما کنکورس رفته سای الکی فینالش انیق شدگی. نفرهایی که айни ҳол мара тамошо кардесен я ҳаракати дига кунен охири билетҳо омадагӣ аз ҳамин видео билет бихарен мумкин тамом шава. ма боварӣ дорум аз шумо ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. дар конкурс шоҳҷоизаҳо Camry 2, Camry 3 ва 199. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон мебироя. сумта мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsAppаш чекта роӣ мекунӣ. бидро ба аксия билет бихар ки пушаймон мешавӣ. خب موضوع اساسی امروزه را شروع میکنیم. چه خیلی که خودتون میدونین در فدراسیای روسیه عین حال یک مشکلی یک کاری قین بگیم برای بعضی از مهاجرا شده. در عموم بگیریم این مشکلی را هم نیست. вообще یک آسانی و یک پلوسی خودش داره این کار. трудовой договор حتمی شدن در فدراسیای روسیه و همین چیزا بسیاری نفرها نمیفهمند که مقصد چه خیلی уведомление روی کنن یا که با کجا уведомление روان بکنن. باز در همین قانون نوی فدراسیای روسیه یک تغییرات های نو خواستند که добавить کنن. یعنی نفرهایی که در فدراسیای روسیه کار و فعالیت میکنن عهدهدار هستند که трудовой договор کنن با کارخانه هایی که کار و فعالیت میکنن و بعدا او трудовой договор باید با پتنت خودشان با وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد کنن و قید بگیرن. و در همین موضوعی که بسیاری نفرها نمیفهمن همین چیزا و трудовой договор مثال شرطنامه بستن نمیتونن خواستن که در تمام شهرهای فدراسیای روسیه باز یک مرکزهای نو کشوده کرده شود برای کاری مهاجرا را آسانتر کردن. یعنی که شما در یگان جا میرین کار و فعالیت کردنی میشین و شرطنامه مهنتی بستنی میشین با همون کارخانه. مثال شما با مانند که عریضه می نویسونین همون خیلی نویسجات لازم می شود و شما همون را که پر کردن نتونین همین مرکزهایی که باید کشوده شود مخصوص به همین خاطر خدمت رسانی کنه برای شهروندان خارجی. یعنی که شرطنامه مهنتی را طرزی پر کردنش طرزی بستنش کمک میکنه برای مهاجران مهنتی و بعدا طرزی که مثال با وزارت کارهای داخلی روسیه باید پیشنهاد کنین او را طرزی روان کردنش با مهاجران مهنتی باید که خدمت رسانی کنه. و در عموم بگیریم در فدراسیای روسیه چی قدر شهری که هستی و در چی قدر شهری که مهاجران کاری کار و فعالیت میکنن تصمیم گرفتگی که در همه همین شهرها یک تا یا که دو تا هم خیلی مرکزها کشوده کرده شود و بهر مهاجران کاری روسیه خدمت رسانی خودش برسانه. و این به نقشه گرفتگی گفته نمیتونیم که هفته دیگه یا ماه دیگه یا که همین ماه کشوده میشود. همین قدر گفتم میشود که این چیز به نقشه گرفته شدگی هست و ممکن که کشوده کرده شود به نزدیکی ها. اکنون کامنتاری های شما را خوانده با سوالاتون جواب میگردونیم. شرکت شفا فرما داروهای با صفت را برای شما توصیه میدهد. اینچنین هجامه کردن برای زنها و مردها رایگان میباشد و اینچنین داروهای گیاهی برای تبابت معده، گرده، دل و بینایش چشم. اینچنین داروها برای زیاد کردن ریش و موی سر، داروها برای زیاد کردن وزن خود و کم کردن وزن خود. حتما مراجعت کنید. فاрух нависондай. Ассалому алейкум акай Сорбон. Мара 5 сол депор кардан. 5 сол бучид срокуш то ҳол выездим кушодан нашид. Сабабаш чӣ бошад? илтимос ҷавоб гардонед. Чандин сабабҳо дора бародарои азиз. Мо дар чанд видеоҳомон фаҳмондагӣ ҳастем. Яке аз сабабҳои кушода нашидани запрет ҳамин мебошад ки мисол вақте шумо дар федерасияи Русия ба номи худтон симкарта гирифтагӣ ҳастен, ана ҳамун симкартаи шумо то ҳатто 10 рубл ё 20 рубл қарздор боша, ина ҳамин сабаб шида метавонад. Ё то ҳатто ки шумо аз банкҳо қарз гирифтагиен ва мисол дар охир ягон рубли амра пардохт кардагӣ нестен, ана ҳамин чизо метавонад ки сабаб шавад. Ва сабаби асосиш ҳамин бародарои азиз ки вақте ки муҳлат ба охир мераса дарҳол кушода намешавад. Чӣ хеле ки выдворение мекунанд ва депортатсия мекунанд баъди 60 рӯз дар баъзе
задани меброя, ҳамирам баъди 60 рӯз аз муҳлаташ ба охир расидан мисол тоза мешавад. Инам сабаб шида метавонад. Як кас нависонда: ассалому алайкум бародар. Як видео мекарден ки чӣ тавр истифода бурдани гоз сусулугро нишон медодед. Илтимос. Дар ин мавзӯъ аввали видеода мо гап задем ки махсус ҳамон марказҳое ки кушода карда бояд бишаванд барои ҳамин гуна нафарҳо хизматрасониҳо мекунанд ва дар сайти гозсусулугӣ барои равон кардани трудовой договор агар дар назар дошта бошем, мо як попитка мекунем. Агар ки аз уҳдаш бубуроем, мақсад бутонем, видео мекунем, баъдан ба шумо нишон медиҳем, шуморо метавонед истифода кунед. Як кас нависонда: ассалому алайкум. Аблава кай сар мешавад? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ призофи баҳорӣ аз 1 апрел сар мешавад. Маҷнун нависонда: ассалому алайкум акаҷон, билет дорен? Аксия ҳаста ё ин ки не? Камтар дар бораш маълумот битен. Финал чӣ хешид? бародарои азиз, қариб ки дар ҳар як видеомон оиди финал гап мезанем. Мо ба ҳамин хотир бо диққат видеоҳоро тамошо кунед ки мақсад рӯзи финала пропускат накунед. ва ҳозир билет ҳаста. нафарҳое ки мехоҳед харидорӣ кунед билет, дар ҳамун аввал картаи Сбербанк WhatsApp ҳаста. шумо бидроен просто билетона бихарен, дар ҳамун WhatsApp чектона равон кунед. Тамом бародаро. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. амнистия нашидаед депортатсияҳо? дар мавзӯи авф кардани муҳоҷиро ягон қонуну тағйиротҳои нав ё ки ягон информатсия нестай бародарои азиз. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум ака, чашмам минус, хостум оператсия кунам, метарсам ки бо бадтар нашавад. куҷо оператсия кардӣ? бародарои азиз, ака ман духтур нестам ки ба шумо тавсия битем дар куҷо оператсия кунед, чӣ хел кунед. аз ҷое ки ман оператсия кардам, шукри худо, ҷои нағз буд, ҷои беҳтарин буд, духтурои хубам доштанд. худованд мақсад бихоҳа агар ҳамаи дард шифои худша меёбад. ба ҳамин хотир ҳар чизе ки имконият ҳаста, шумо аз имконият истифода бубаред. мақсади гап ки дар тамоми ҷоҳо клиникаҳо, балинсаҳо ҳастай, мерен барои ҳар беморӣ муроҷиат мекунед. во як сабаб мешаванд, худованд шифо метиҳад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум бародар. баъзеҳо имконияти патенткунӣ надоранд. 3 моҳа регистратсия кунанд мешавад, мақсад нав омадагианд. сум надорам патент. бародари азиз, як мисол меорам ада шумо. вақте ки шумо мигратсиони картаи работа қатъи вориди Федератсияи Русия мешавед ва патент намекунед, мисол аз 1 моҳ зиёд гузаштагӣ, вақте ки шуморо дастгир мекунанд, мегӯянд ки мақсад ин гап дар байни ҳама ҳастай. мегӯянд ки кор накардесам, патент накардам. ва дар ҷавоби ин гап ба шумо ҳам қадар мегӯянд ки вақте ки ту ба нияти кору фаъолият ки наёмадӣ, мигратсиони картаи гости бигӣ ва работа нагӣ. ба ҳамин хотир дар чӣ ҳолате ки набошад, шумо мигратсиони картаи работа ки дошта бошед, кор мекунӣ ё ки намекунӣ, сум дорӣ ё ки надорӣ, бояд ҳатман тибқи қонун патент дошта бошӣ. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум. манда патентам ҳаст, не ки кор мекунам, неофициально. патент месӯзад ё ин ки не? тибқи тағйиротҳои нав гуфтагӣ ҳастанд ки дар муддати 1 моҳ агар касе ки патент дораву уведомления рӯӣ намекунад ба вазорати корҳои дохилии Россия, патентҳошон аннулировад мешавад. лекин гуфта шидагӣ нестай ки мақсад одамое ки дар корхонаҳои кор мекунанд ки шартнома надоранд, ӯво чӣ кор мекунанд? ё дар мавзӯи одамое ки частни кор мекунанд, ӯво бояд чӣ кор кунанд? дар умум бигирем, агар ҳамин қадар гуфта шидагӣ ҳаст ки ҳар касе ки патент дорад, бояд трудовой договор дошта бошад. дар ҳолати надоштан патент аннулировад мешавад. мумкин барои неофициални кор мекардагиҳо бо ягон пункти дига буброяд, ё барои частни кор мекардагиҳо бо ягон пункти дига буброяд, лекин ҳозирашда ҳеҷ аниқ нестай. имина дар ҳамин мавзӯъ. меҳрон нависондай: ассалому алайкум ака, номерои шумо лозим, якчандта савол дорам. саволотона метавонед ки дар ҳамин комментария бинависонед бародар, ҷавоб мегардонем. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум. ҳамин сол айкадом то соли чанда ба хизмат даъват мекунанд? ҷавоб тен, раҳмат пешакӣ. дар ҳолате ки фармонош буромад, баъд солош маълум мешавад, лекин худтон ҳисоб кунед, шаҳрванд аз 18 сола то 27 сола ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавад. тамошобинони азизу гиромӣ қадр, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. Renderforce.com